Anh, chỉ sang khlat ron kali thì Aslam ha. Kom no siap yok kam. Kumno ngayo kam. Hmm. Tukpol aslam ha. Berbeli interview. Dan Spanish pun orang dan ini Shanghai atau Suki terperbesar personal interview. The kuli what is the biggest fear in your life? Tak jeng kali bro. Kita ke jimat dunia ke dunia. Bro lah ya keren tahu lah let untuk way so nak malu ba kedai ke jinduk. Poin yang tu arwang kedai financial problem na kedau jong yang Desember na penyok kamay na bambiang kamay kedi na te one yang way wong bang jenjar penyok kam tak daw ga de hati induki penyok kam te ter gi jubak la jong te poi hak pali jongan wong to cha ang lang what is your biggest fear in your life ingat tentang forsa thang yong ne bro what is the biggest fear in life maro lai jubak do ke ju dengan jubak do klik apa jeng mau oh ne ông what is the biggest fear in life ông regular my wife sa to HR fulma your wife Kalok. ông my wife ông nè cũng tay mas ông ta thì phải nó sẽ thì decide maki yung ang cũng tay sang su ông mày ang lang congratulations you're really getting a job because you are married congratulations Balay mga kalok. Balay yung Badai kumtaran, badai naman tayo ng people, mintaro pisok mapiyam, banga ayo ka mga